Morning, children. Today we are going to do number 3. So the question is, copy and complete the following tables of values for the functions given and draw the graph using the given scale. Okay, a equal to y equal to 5 plus x. So what you need to do is you need to complete the table, these three please. So then teacher will show you how to draw the graph. Okay, first we need to do the calculation. Y equal to 5 plus x, right? So y equal to 5 plus x, here is negative 2, so you just put negative 2 like in the bracket like that. Okay, y equal to 5 plus minus become campur tolak become negative lah, negative 2. Y equal to 5 minus 2, you will get 3. So the answer for this place, this table is 3. Okay, now we do the second one. Y sama dengan 5x. Okay, 5 tambah x, right? So y equal to 5 plus x is 1. So you gantikan saja dengan 1. So 5 tambah 1 you akan dapat 6 lah. This one 6. Another one is y equal to 5 plus, so 2 lah, 2. So y sama dengan 7. Okay, so kita dah complete the table. So what you need to do now, dia kata using a scale of 2 cm to 1 unit on the x-axis and 2 cm to 1 unit on the y-axis, draw the graph of function y sama dengan 5 tambah x for negative 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 4. So here ada dibagi fungsi kan, fungsi y sama dengan 5 tambah x. Untuk apa dia ada bagi apa nombor yang terkandung di dalam x kan. So you see here, so negative 3 kurang sama dengan x kurang sama dengan 4 means included, these 3, negative 3 and 4 is included for x. Means negative 3 and then 4. So 4 lebih daripada x. So it means this x is kurang daripada x is 3 kan. 3, 2, 1, 0, negative 1 dan negative 2 dan this one lah negative 3. So ini adalah kita punya x. Of course lah kita punya x semua sama kan, daripada negatif 3 ke negatif 4. Faham So this one is our x. Okay, sometimes they will not give you the table like this, so that you need to identify. Kamu kena carilah apa yang nombor terkandung di dalam x. That's why kan. Tapi dekat sini they already give you the table, so they already show you what is the x numbers is. Isn't it? Okay. Okay, sekarang kita tengok what we need to do. Okay, now you got already all the x numbers. Y also kamu sudah dapatkan. So sekarang kita boleh cari, kita boleh lukis graph. Okay, cikgu akan tunjuk macam mana nak lukis graph. Okay ya. Okay, kita tengok kat sini. Tadi kita punya x apa dia? So kita punya x is 1, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah kita punya x. Okay, sekarang kita tengok y pula. Apa kita punya y? Okay, y kita adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay.
So dia punya skala dia bagi apa? Skala dia kata, so menggunakan 2 cm kepada 1 unit. Masuk dia 2 cm kepada 1 unit. Okey, jom kita bikin dulu. Okey. Sebab cikgu tak guna baris kan, so garis dia tak lurus, so tak apa. Cikgu bikin pelan-pelan lah. So okey. So dia kata guna apa? Skala 2 cm untuk satu unit ni. Saya katakan 1 cm, 2 cm lah kan. So 2 cm ni kamu jadikan dia sebagai 1 unit. 1 unit lah. Tu masuk dia. Tu masuk dia. Okay, so consider 1 unit lah. This one 1. This one x-axis kan. So x-axis you need to letak until number 4. 2, 3, and then 4. Ada tak negatif? Ada negatif. Okay, here 0. So here negative 1. Here negative 2. Here negative 3. And then here negative 4. Okay, dapat? Ni bagi x-axis lah. Paksi x. Paksi y pula, you kena sama jugalah. Paksi y pun dia bagi apa? 2 cm kepada 1 unit also lah. 2 cm to 1 unit. So also same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Until 9 kan? So 10 lah. Until 9 lah. This one y axis. Okay, sekarang kita just need to find out the coordinate. Okay, kita tengok koordinat. Cikgu guna warna lain lah untuk nak letak titik koordinat tu. Okay, blue color. Okay, kamu tengok. Negatif 3 kepada 2. So, negatif 3 to 2. Paksi x negatif 3. This one negatif 3 kepada 2. You see? Negatif 3 kepada 2. So, cikgu letak titik kat sini. Okay, nampak? So, that one. Second one, negative 2, 3. Negative 2, 3 pula. Negative 2 daripada paksi x ke 3. Nampak tak? So, this one the titik. Okay? After that, negative 1 kepada 4. Negative 1 kepada 4. Mana dia 4? Sini. So, dia punya titik sini. Nampak ya? Okay, after that, 0 kepada 5. Okay. 0 kepada 5. 0 here. 5 here. So, the titik will be over here. Betul tak? Lepas tu, 1 kepada 6. 1 kepada 6. 1 kepada 6. So, kamu punya titik akan di sini. Akan jatuh di sini. Okey, 2 kepada 7. 2 kepada 7. Okey, nampak? So, titik kamu akan jatuh kat sini. Lepas tu, 3 kepada 8. Where is the 3? 3 daripada paksi x lah. Kepada 8. Nampak tak? So, kamu punya titik akan jatuh di sini. And then 4 kepada 9. 4 mana dia? 4. 4 kepada
kepada 9. Dekat sini. Nampak tak? Kat sini. So, what you need to do, just sambungkan aja lah garis ni. Kamu just sambungkan aja garis ni. Kamu punya graf dalam bentuk macam ni. Rupa bentuk graf kamu macam ni lah. Boleh tak murid-murid? So this is the answer for number 3A.